papa inkora wowe uraza mu rugo rwanjye ukaza usakuriza urugo rwawe gute umugore wanje ni urugo rwawe gute cyeka aho ngaho urabona je namenyana nawe namenyana n'umuntu umeze nkawe uyu ni umugore wanje dufitanye abana batatu yaje no aje kwivuza aja kwa mukuru wiwe arananirana nandika ibaruwa ndahamagara kuri telefone yanga gutangwa zingari genda ufata ishakoshi nutayifata padere tour indusubira padere tour nanyo padere tour uje kurambira padere tour umva ntago nsubira mu cyaro barakubesha niko hari n'umuntu uzohinga uzoba n'umuhigi genda uzana ishakoshi usanga bagusubize udufaranga twawe ntago nsubira gusubirana nawe je nasubirana n'akantu gasa n'akacaga ujane n'abari abana uzozuba rere dore ubugofero bubi umva sakera ntahonja sakera mu nzu we muraho neza muraho namaki mwabyuka niba byo kukuramutsa karibu asante cyane hano ni mu mwanya zahabu nyazahabu cyangwa zahabu nyazahabu muremure gutya w'inzu bushitse wonzi uba hano ni zahabu ushobora kuba wibeshye sinzi imbasi byaje umuntu wandangiye neza kuko barahanga hano habo bita zahabu ni niyenda barahinduye nk'akazina ukuntu ariko cyangwa wibeshe sinzi imiryango yahanirase umuntu wandangiye umuntu wazi neza yego ubu uramushakira iki se urinde engineer twabutedomo muhira ni ku kabara yego aho utuye cyangwa iwanyu aho mwaba niho ntuye n'ubu nuko intambara zansanze ariko niho ntuye n'umuryango wanje ndi umuhiga karibu asante karibu pe wanyu ni ku kabara mwari mukomeye ariko twari tumeze neza ushaka zahabu rero naje kumureba uvuye ku kabara cyangwa wenda nari mvuye hirya ku muvandimwe niho nari nashukiye ejo ndavugaga nti uyu munsi nze kumureba muraziranye se zaba arakuze turaziranye cyane arakuze naranze twarabanye mwarabanye kitari gito it's all right nawe bamuno se Zaha baby yes baby yazabo niwe baby niwe sweetie awutana umushitsi tako bimeze bibiki bimeze gute se wansubije wa gasa genda jiriye pe hepo jewe akugira ubwenge uko nukuntu wambaye umuntu nango umukobwa umuntu w'umugore nambaye gute wambaye pataro agomba kwambara gute se kuri umushitsi ukaba ufite amagambo menshi none washaka nambara amakobwa nyaza umutwe warawusatuye ni mistari bite byawe kuri umushitsi nkaba numva byinshi why baby kwa komeza kubwira mama uko nukuntu umuntu w'umugore yambaye uko kwambara kose inzara umugore wawe se igira hirya love sit down washatse undi mugabo se washatse undi mugabo hari undi wari waramushingiye kurakaya ibwira ubwenge inyaza
no abasabazi mu Wait, batemu baby uramuzi? no ufite umugari muri ayo meyi teka ngaho agasaza urebe ukuntu kari kwihagarara urebe Wait, murimo munchana. Uramuzi? wowe umuntu ufana menyana naka kikanzi gute tunzi gute Nembo tamuzi baby. papa Inkora. Wowe uraza mu rugo rwanjye ukaza usakuriza. Urugo rwawe gute umugore wanje ni urugo rwawe gute. Teka aho ngaho urabona je namenyana nawe. Namenyana n'umuntu umeze nkawe. Uyu ni umugore wanje dufitanye abana batatu. Yaje no aje kwivuza aja kwa mukuru wiwe arananirana nandika ibaruwa ndahamagara kuri telefone yanga gutangwa ze ngo areba abana. None warashatse no kukabara. Nyazahabu Esperance n'umugore wanje. Inde Esperance? Namukoye inkicu. Wait, yitwa Zabulisi. Esperance ni ryari? Lisi ni ryo Esperance. Lisi ni gi. Lisi. Ari irindi rya gatatu yitwa Nyazahabu Nyagishondo Esperance. Baby wait. Nyagicondo. Nyagicondo. Ufite abana ndi kuko ufite abana. Nakubwiye ngo akagasaza nta muziranye nako. Nonse ni gute? Janti uramwihakanye umuntu kwatasinze ni gute ashobora kuza akakwita umugore. Barira nkubwire. Undebye urabona ndi umuntu nanabyara. Usibye umwana umwe dufitanye nawe harundi na uzi. Icyo birimo bintangara. Ushobora kumbesha. Nabandi tukabana igihe kingana kuza yazanye ari cy'umukobwa. Naba narashatswe nkaba utabizi. Nkaba utarabyumvishije nabandi. None boss wote turuka he? Nakubuye ko mvuye kukabara. Naraje umugore naramwandikiye mpamagara mukuru wiwe aho yarari ngo atahaza asanga abana taranga ngo aracari kwivuza. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, imyaka 5 umugore ayivuza. Iwacu urabizi ko hari ibita. Ndarindira ngo ndebe ko amahoro aba fata inzira naje kandi singusiga uko bigenda kose. Ahubwo we naragukoye uri umugore wanje imbi wacu hari nibita we bakurashe mu mutwe bakurashe ubwonko kuko ntabwo umuntu ushobora kunsindira. None se ubundi ni gute ashobora kuza muri zigo zose akaza gasora? Sivyo rata sivyo nyine wapfumuye n'amati. Iyo napfumuye yawe ugapfumuye. Ushaka kumbwira yuko buretse wait wambwiye ngo witwa nde? Umugore w'umupfapfu wambwiye ngo witwa nde? Mbona we wamutija amatwi akagasaza kurabona katari kungamira. None se kwatasinze ngo cyarebye mu bagore bari hano bose akaza. Niki gipima ko sheri ntunyinishe mu mutwe. Niki gipima ko ntunyinishe mu mutwe. Nase tuvuge ko mpindutse. Tuvuge ko afite abana batatu. Uyu ngo yari uruko abana batatu. Nagashatse gafite imyaka 10 niyo. Gasaza ukurikira runo rutoki sohoka hano. Kurangwa ndumusaza nje ndumusaza. Uranyishije kino gihe cyose. Kurata abana wabyaye umuntu w'umubyeyi ukaza ugashaka kundi mugabo. Mbano kubwira urumva ntago ngukunda nta nubwo nzigera nongera gusubirana nawe. Jewe wagaze uhingisha ukagira ngo ndumushi waburitse. Jewe subira uriya n'umugabo wanje kandi ntacyo wakora kugira ngo nsenye. Ndabikubwiye. Nanje simva muno tutajanye. Turareba kandi nabo nimba ari umugabo turara muri urugo. Umva hano urajana kumbaraga barakubesha ntabwo nasubira mu murima jewe. Umva hano tachonde turantera ni sese. Reba hano reba no mubiri bro ntabwo nasubira jewe guhinga. Ntabwo nasubira kubagara. Wasubire kuja guhinga wewe. Ibyo wigira wikunguta kose wigire Yezebeli uko bigenda kose urataha. Inde ibigize pepu ahubwo none nundi pete niyo nikubwira jewe jasubira guhinga jewe ije kubagara je gushokora ngwino gantazo no kuviringita nzo niba ngombwa nzo kujanura ibisate ngogo ke nzo kujanura ibisate barakubesha uwo sije umva hano nanje simva muno zahabu wangundi uherutse ntabwo ari uyu turi zahabu uzo wiyise uri Nyazahabu. Okay nushaka uyagira Nyazahabu Nyagicondo Esperance. Utwo tundi wagi ugerekaho. Umva hano kubwira umva wibeshe. Ahubwo kivuga usohoke utahe uje mu mirima yawe uje kwirirwa uvundera mu bishanga niki. Jewe sinkiri type yawe. Kurumva jewe nabonye umugabo afite amafaranga ari mu mujyi nta hantu mfite gusubira. Ntago mfite gusubira inyuma.
waribesha nemba ari nakubwiye ngo sinsohoka simva muno tutashanye kuranyumva ohe ngo nta gusohoka muno ahubwo usho kuba wanyibesha kuko ntago nkiri wa wundi wagaze uvuge ushaka umva wabaye pepo wa wundi wagaze uvuga nka kwihorera narabaye cishwa ha waribesha tagara ngaho nkiri umva turareba sohoka ahubwo wagasaza we sohoka sinsohoka ndavuze ngo sohoka sinsohoka sinsohoka nutaza mukakosha ngo tugende sinsohoka sohoka wa taho tujanyagisho turajana turajana genda ufate ishakoshi nutayifata padere tour padere tour uje kurambira padere tour umva ntago nsubira mu cyaro barakubesha uzohinga uzoba n'umuhinga genda uzane ishakoshi usanga bagusubize udufaranga twawe ntago gusubirana nawe je nasubirana n'akantu gasana kacaga ujane n'abari abana uzozubarere bero bugofero bubi umva sakera ntahonja sakera muzo we ntahonja sakera muzo tahonja maze kagakomera nk'ituru tahonja nyagico nitutajana ntahonja turajana bari abana bansigiye sinjoba byaje nakubwiye ngo sisubira mu gishanga sawa nanje ntahonja bazishwa na nyamujomba sinjeme wavuye mu nzu y'abandi nawe vamo muno si mu wawe uje mu wawe umva hano kubwire basi umva twumvikane taco numvikana n'umugore uru ni urugo rw'abandi rwande woge urugo rwawe n'urugo tusohereye umugabo tutumye umugabo wanje asohoka kubera umujinya ni umugabo se umuntu ufata umugore ufite abana bafite ubwenge nuko njewe ntagushaka ntabwo ngushaka ufite uburenganzira bwo kumvuna nanje si ndakunditse bro tukene n'abana je sindi bro nawe uri bro ite bona saka kantu tikanafatika karanyerera nyagico ndagukoseria da soka wakabwa ndagukoseria da nyagico pepo ajaribuwe pepo umva narakwanze nivuye inyuma nta umva nakubwiye ngo padere tour kurumva padere tour reka nkurikira umugabo uherera ko ipepo mperwa ni kana amazi ubona nawe uragubana jaribu ayi bagatora gusa nakakanshitse wowe usa gute turabonana wa pepo we turabonana nanje uransanga aje wa